Potong. Potong lebar. Lumayan. Dan inilah hasil perburuan suung hari ini. Akhirnya mendapatkan satu suung, meskipun kawenehan. Dia lebar ya, setik di lumayan, campur aja mie, mantap. Lain gimana sana suung deh pupuk ya mah suung jadinya lira. Lokasi Manggu Cikalong Wetan. Punten kamerana rada buram itu. Tuh iya tuh dah tuh tengah aja ngalah suung. Tadina ngahaja marab lauk tuh ku daun sampe. Nah, pas iya ngelewat wangi suung lumayan. Barade mie dengan disik-sik, aduh, oke sambal, oke bonteng, oke cabe, aduh mendingan nah. Tanggapnya like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.